Ditekanyetso tša ngwaga o di swere ditaba tše botse le tše mpe ka lehlakoreng le lengwe ke letlotlo la godimo go tšwa go dirafia. Go letetše gore mmušo o tla hwetša letseno la go lekana 1.8 trillion rand. Mmušo o ikemišeditše go šomiša tšhelete yeo e ka bago 2.1 trillion rand. Mola tlhaelelo e tla ba go dibilione tše 387. Dikoloto tša mmušo di tšwela pele go ba maemong a godimo. Lefapha la matlotlo le re letseno le lekaone go tšwa go lekgetho la meepo le tla thuša go fokotša dikoloto. Le ge go le bjalo, mathata a ikonomi a tšwela pele. Le ge mmušo o ikemišeditše go lokiša mathata ao a gogelago morago kgolo ya ikonomi, go letetše gore go nanya ga kgolo ya ikonomi go tla tšwela pele. Feela Tona ya matlotlo o re go na le tshepo ya gore Afrika Borwa e tla kgona go kaonafatša maemo a. The economic reconstruction and recovery program remains essential to growth. We are accelerating implementation of critical structural reforms contained in the economic recovery and reconstruction program, particularly electricity, rail, ports, telecommunication. Mathata ao ikonomi ka lebanago le ona a akaretša kgonagalo ya go runya ga mehuta ye mengwe ya bolwetši bja COVID, kabo ya motlakase le koketšego ya megolo ya godimo ya mmušo. Se re se bone mo tekanyetso kabong ena tota sa khatlisa le fa tota re širitse gore go tle go diragalang ka dituelo tsa badiredi puso nka go rakare ditshenyegelo kgotsa expenditure ya dituelo tsa badiredi puso ke yone re ka bonang e fetola dipalopalo tse re di boneng gompieno. Lefapha la matlotlo le re le ikemišeditše gore maemo a Afrika Borwa a dipeeletšo a boele maemong a makaone. I actually believe we've seen the bottom in ratings. In other words, I don't expect further ratings downgrades given this advance that we've seen in terms of the fiscal situation. We're not totally out of the woods yet, but we've clearly come a long way and fiscal risk has reduced significantly. Go ka no ba le mathatanyana kua pele magareng ga mmušo le mekgatlo yeo e emelago bašomi. Dipoledišano tše diswa ka megolo ya bašomi di thoma kgweding yeo e tlago. Feela Tona ya matlotlo o re mmušo o ikgafetše go fokotšeng tšhelete yeo e yago go megolo ya bašomi. Mmušo o re ge ditlamorago tša dipoledišano ka megolo di ka feta tšhelete yeo e beilwego, gona palo ya bašomi e ka no swanelwa ke go fokotšwa. Gloria Sefako Mosi, SABC News, Parliament.